Hello, gagayam pakaragsakan ti gayam yo, ti kanayon yo panangururay wano panang tartarabay, kadagiti drama tayo amanang biyanang ken biag ti tao, dito YouTube channel Jenna Almoy te drama. Manipun man kani kabsat mina saan na puno na gantin tayo drama, nga makablawa mampay daali dapdapan dita Qatar, pamilya Collado dita Palapar Norte, Malasiki, Pangasinan, from Gemma Collado dita Singapore, ken ni Amara Manali. Kaste man ti kunani kabsat mina. Dirma ng biyanang. Agpada kami iti anak ko may san abalo. Imo na ka nabalo. Si Maruno ti anak ko. Nabit pa yan nabalo ti anak ko ngam nasdawak. Tan nagbit mo ta nakasapul iti sabali alakay na. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Asino dyan ang itulod ka dito'y balay, Alpha? Ni Aljon nanang, nobyok. Anya? Kabalbalong payla ang adda-adagos nubyo mon. Di payla nataw-tawanan ti pan nakabalom ngam adda-adagos kasukat dyan natayan nga asawam. Kanya kuma, nabulanan mo to na natay ti asawak. Adan tupay da duma. Malamlamayan pala di asawa da, ngam adda nadagos kasukat na. Ay, awan pa'y nadamag ko akasta. Adda kanyak. Adan tupay dagiti da duma. Di pala na natay ti asawa da ngam insukadan. Ay, agtal na ka man. Agpiluso po ka man ako nakon. Taga ano nga ro dyan nubyom? Kan anya trabaho na. Baro mo lang. Amangan mo't no adda asawa na. Baro syempre. Anya trabaho na. Engineer nanang. Ha? Naimbag man takinayat na ka ti engineer. Ni, unay mo ti kasta pa nagsasauyon? Anak dak ngam kaslero romandak. Ti kayat ko asawan, imbag man takinayat na ka ti engineer kat nabisyo ka mo. Ay ayatan nak ni Aljon. Iso nga ure anyat kinataok. Ay ayatan nak tulat ta. Agsangit to, panugamdag ti mangisinakan kwa na. Ha? Ay, dalusak gayam ti silid ko tagdan na kamin iti mabiit kin ni Aljon nanang. Anya? Agdan na kayo adi kay nagkasar? Ay na, baybayan yun ta kasar-kasar. Narigat, tagsisinno kat apelyido. Anya tamo yun no mabalo ak tumanan. Kan adamanan mangayat kanyak no nabalo akon. Di so kataktuman ta apelyido kon. Iso baybayan yun ta kasar-kasar. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nanang, kadwa ko na Aljon. Agnaudan diti balay. Naimbag nga orasyon, nanang. Agmanoak. Sumrot kayon. Pasensya kayo, nanang. No makipagnaed akong diti balayaw. Kunak ngamin nga iti balay mi ti pagnaedan mi kin ni Alpha. Ngam di na mo kayat. Wen tadyak kurso na dati ugali di inam Aljon. Nakasuswapang. Kanure na di kakabsat mo. Jak kurso na dati style da. Madlaw adida kaya taparakan ka. Ala, baybayam itan, mahal. Ala, agsarsarita kayo mampay tay nakagdigos nanang. Aljon, agatling utak. No kasta, ijay ili ti ayan ti trabaho, baro. O nanang, anusan ati kastoy at trabaho? Tawan mo't nagadalan da tao. Anya trabaho aya baro? Karpentero, nanang. Ha? Naglokon da dyan nga Alpha. Kuna nang amin nga engineer ka. Ah? Kaslakas tamot laang anana. Tagkon kontratak iti balay. Mga alak iti taok no kasya nga da kontratak a balay, nanang. Ha? Kastaya? Ay kumayat nga rod Tinapatag at da trabaho, baro. Way, nanang. Tasan anasaya at agsadsadot. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mangantayon, nasapa ak nagluto, tan nasapa ak nakariing. Diyak makaturog. Wen nanang, pasensya kayo na ata naladaw kami anakariing. Tani napuyatan kami idirabi. Amo yung matunti bagong dan na. Ha? Grabe gayam nga gayat to anak yun, nanang. Makapamao yung tikinadungo na kanyak. Ha? Mangantayo kiti. Ag nga ka, mahal. Nasubwan ka. O sige, mahal.
Nag-sweet ka talaga, mahal. Oh, adoy, subuan ka met. Aljun, mahal. Agngangakan Ay, nagloko mo dagito'y ato. Paapalandak sa muti ko nada. Ay, nalipatak mo tantay sampay ko. Inakman pa'y isalapay biitan Napigsan jay init. Ang mga numasa pa man titutunan. Ay, mangan kay pa yan, ana. Ay, madamdaman ton. Umuna kayo. Welcome to Jenna Almor the Drama. Mahal, darasama. Lumamisan to danom. Umaygat to'y banyon Wan, umayan, mahal. Neta, masapol pa'y lakano nga agidandamot nga agdigos na kita adwa. Ay, na, naglambin mo't, mahal. Ala tabuyatan kan mahal. Ay, na, mahal. Naglambin. Ay, my goodness, kit diti kastoy. Talaga apa-apalan dagita adwa. Mahal. Amuda nga awan asawa. Nga awan kagin-ginantil ko. Nga paapalan dak. Ay, nagloko mo dagitan. Ay, umadayo akman la dito yan. Mahal. Ay, malagi pa pula ka nga huday di asawak no kastoy laeng. Kanayon mo't ginantil mi idiya. Min, mahal. Nalailo kami iti tunggal maysa. Uray addan edad mi. Nalailo kami latta. Ngam una yun tanatay mo nga minanday di asawak. Ay, iti kastoy makit-kita kita. Mailiwak lakit nga rudon iti day dilakay ko. Welcome to Jenna Almor the Drama. Intaglakon alpa, di ka pa'y mo nakarubot. Intagang katen iti lako taasuman kanturon. Diyak agla ko, nanang. Agina na akon, ta sana kayat na Aljun amabanugak. Ha? Adamutin ni Aljun amanggod para kanyak. Di siyak lang arudan ti mapanaglako ita. Kuwan anusan nyo takababain mo't kanya Aljun. No pati da kayo ka panunutan na apakanan. Saan mo kidi nga imot di asawak ngam kababain mo't numang namnama tayo latakan kwanan. Ay katun napigsaak pa'y mutkit di nga aglako Ken exercise kunday to'y apanaglako. Suman! Turon! Banana kyo! Gumatangak man, miss. Ay, uwan, sir! Anya jay kunanan. Miss? Kaslaak nga tabalasang dito'y badog kita. Wano, talagang aglang-langa ak abalasan. Sagmamano talakom aturon, miss. Sagkikin sila ang sir. Mano, tigatangan nyo? Oray dwalaang. Kan ditasuman. Naimas mo't latasuman mo, miss? Wuna, kaanakak di agar aramid dita, sir. Ang angkatek mo't nga ilako. Sige. Ikanak iti dua, miss. Ay na, sa anak abalasang, sir. Baluak. Iso adinak awagan iti, miss. Kan senior citizen akon. Amangan no ubing te pagkitkitaam kanyak. Iso nga awagan nak iti, miss. Nudyak nga min ammo tinagan timay sa ababay. Miss, tiawag ko kan kwa na. Anyat nagan mo aya. Siyak ni Mina, sir. Amok ti rupam. Takanayon ka amalabsan dito'y balayo. Ngamjak amo tinagan mo. Italaang mo nga minagumatang ka. Wan. Uray siyak. Makit-kita ka mo't alumablabas dito'y ngaglaklako. Dado, tinagan ko. Ngam di mo't adda ka duwam abalasang ide. Anak mo day jay. Aywan, anak ko. Padak mo't laabalo day jay. Ngam nakiasawa manon. Kaas-asawa na launay. Kastaya. Di mo't ten palubusan di asawa ng aglako. Tadi na kano kayat amabannog. Iso asyak laang ang taglaklako ita. Kastaya. Nakiasawan di anak mo? Sika ngay. Awarin planom ang makiasawa manen, Mina? Ha? Awanan planok dado. Ngamin bakit akon? Kanya bakit? Nagubing ka.
Kaslakan to pa'y agtaw-tawan la iti 42. Ha? Di nakman matrabakan, Dado. Ne, saan man? Talagang ubing tilangam. Napintas ka pa'y. Ay di ka man mat, Dado. Lukon nakmat. Saan man? Talaga napintas ka. Siguro, ti agar-aram gan ka. Awan. Apay, di mo kayatan ti makiasawa, Mina? Nungay agaramakan ka, di nakati kayat. Allah. Tilay bagbagamat. Bakbakitan akon armenak. Jay ubing ati armem. Yak kayat ti ubeng, Mina. Tay padak nga dan edad na ti kayat ko. Ta sigurado nga ginawatan kami. Nagpintas ka talaga. I love you, ading Mina. Sapay ko ma, tadnagasat ko kan ka. Aywan, at tigaan ti bayad ko. Dandan ni malipahat ako, nga po iti panagayat ko kan ka. Apay, awan bariam, sangaribo mo takwartam. Awan nga ron ading, barya anak ah. Awan mo't pagbaryak dita. Ang alabay amon, di mon bayadan tiin nalamdado. Ilibre kon ka. Ha, ala, nakababain mo't ah. Sigurado ka? Wan. Ay, agyaman ang nga ron amin ah. Umay kanto manin aglako no bigat, Juan. Aljun, mahal, itimplaan naman iti kape. Sikan takasangsangput ko ang naggapo iti trabaho, bakit? Sakit di ko maati itimplaan. Alan, mahal, please, may mayat ngamin titimplam. Alan, alakay. Unay mo daytan alpa. Kas kalaubing iti kasta nga itsuraam. Bakbaketan kan nga agubing-ubing. Apay ti ko na napintas abuy-buyaan ti kasta nga itsuraam. Ala, baybayan yung ti anak yun nanang. Talaga akasta kami nga aglin na ilo. Kas kamla ubing no ko ah. Kas kayla agpapaapal iti kasta nga itsuraam nyo. Ala ka, napaguramsan ni nanang Alpha. Bye-bye aman ni nanang. Apal na laday tawan ngamin kalinlin nambing na. Alan, itimplaan na kun, mahal. Mabitlang nga rod mahal, tagpalasak biit. Ne, awan mo't lakom itami na. Wano na ibusan. Sa anak anaglako itadado. Iso nga imayak, tao may kupun kun jay imbagam idi namin sa nakalman. Imbagak nga. Jay imbagam nga agkursonada ka kanya. Ha? Punkek no talaga seryoso ka, Dado. No saan nakaluklukon laeng. Saan mo ta talaga? Kras kamat, kan agayatak kan ka. Sure ka, Sige, aklunan kan, Dado. Ha? Agpreso? Ang mga mapilpilitan ka lang. Saan? Talaga nga agayatak mo tinken ka, Dado. I love you too. Sige nga rod, agdanatan, Mina. Ay, katun na. Ngam pag naudan tangay, dito'y kadidakkel abalayo. Ay, saan? Bawal ka dito'y. Makipagnanaudak la iti kabagis ko dito'y. Balay ti ka anakak dito'y. Makipagnanaudak lang, tawan balay ko. Anya? Iso ano kayat mo? Iti balay yun ti pagnaudan ta. Sige nga rod, sikati makaamu, Dado. Nanang, asino jay lakay ang nakatugaw iji balkon? Kadwayo matasimang pet. Ni Dado dayjay, tiagbalin amay kadwa nga amam. Ha? Nobyo yu dayjay? Wen, katagden na kami mutan dito'y balay. Kunak man nawanan plano yu ama ki asawa. Awan ko matalagan, ngam gaputa ka na yun dak apa-apalan. Nangalaak mutan iti kaginantil ko. Tapno saan dakon apapa-apalan. Ala, saan da kayo matapapa-apalan, nanang? Talaga lang nga nalailo kami titunggal may sa kanya Aljon. Nakadkadlaw mo't apapa-apalan dak. Nagalas ti aramid yung agasawa. Iso nga ita taadan nobyo saan dakon ang mapaapalan.
Mangantayon, darling ko. Sige, darling. Ayan tayo asawa mo ay Alpha. Ay, nasa parimwar tata. Napan nagtrabahon. Ala, nga ka, darling, tasubuan ka. Ay na, dakla pagharop. Nag-sweet ka gaya, Mina, darling. Saklutin nakman kit di, bayat ti panangan ta. Ay, kadala! Oh my God, darling. Tas siya timang subukin ka. Ay na. Nagmayatan. Anya matikas tang itsuraan yun, nanang. Bakbakutan kayon. Nga magpabebe kayo pailaan. Kutan niya kumatdakas na. Kastoy nga rod matiwagas mi nga aglin namping. Inak man lamangan di salasen. Alaak ti ka nakijay. Di na kami pakibiyangan iti kayat mi nga aramidon. Ta saan da kayo apakibibiyangan? Nukas jay nga agin-gin nantil kayo iti asawa. Naragsak ka kadimot lang, Mina. Wala, grabe ti kinaragsak ko. Saanan akas iti sigod ang nakalidlidayak. Nang runa no agin-gin nantil da Alpha kanti asawa na di tabangir asilid no kastoy arabi. Kasla akla pimpiman nga awan kagin-gin nantil na. Sapay ko mga rod, tadi kan tumaumakan niya. Saan to apulos, dado? Sige, maturog ta nga rodan. Tamasapa ka pa'y ngaglako inton bigat saan. Wala, tado ti angkatek alako inton bigat. Alang nga rod, maturog kan. Tapno napigsa ka nga aglako, darling. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ni, nagadumot tayo ng katwala ko yun, nanang. Kabaalan yung awitan dayta. Wen, susuunag to'y labak. Mala, mapanakon. Mangan kayon to kinitatang mo, tadi pa'y nakariing. Mabit man lang, nanang. Apay, anya trabaho dyan nobyo yo. Nagtrabaho iti sikat akumpanya kas driver. Kan nagabroad ide. Anya trabaho na ita kunak. Sana na kita naglabas sa trabaho na tidamdamagak. Awan aginanan talakay kat nga roden. Apay ngay akasta. Da kayo kay den timang pakan kang kwana. Kat sana bali tagin na mo. Aglaba pa'y nukwa. Kan kanayon nak nga itimplaan iti kape. Ingkay ringan, tagkuyog kayo ama panaglako. Naglalayngan nan. Anyalat kukon nan ngay. Iso at trabaho, sana da kayo. Kitaan nyo man di asawak. Pinasardeng nak ngaglako, tadi na kayat ngagbanugak. Saan nga agpapada ti ugali ti asawa? Iso adi mo ipada di asawam iti asawak, Alpha. Okay laang mat kanyak no siyak ti agtrabaho para kada kami. Takanayon nakmat nga itimplaan iti kape. Day takat kapkapit bagbagayon. Sinaan nyo no kastama lagayam. Apaya pag sinaanda kami, katrim magsak ti biyag ko, ididimteng ni dado iti biyag ko. Asino nga rodan ti para masahik no sinaa. Asino ti para timpla iti kape. Kan mang saksaklot kanya, nukas jay akayat ko ti agpasaklot. Ay, jak amo kada kayo. Uncle Sulito, bagbagaan nyo mamadya kabsat yung. Nakiasasawa pa'y lang amin kababakatanon. Kat basol mo matlaang tapi naapalam mo't nga may kanakan. Pinaapalan nga, saan mo't uncle? Kat no istorya na idi kanyak nga igaggagarayo kano timang papaapal ken kwa na. Iso siguro napilitan anak asawa manay. Ay na, awan mo madi nga intensyon mi. Talaga laang nga nalailo kami nga agasawa. Apay, pudno aya asadot di asawa na. Ay, permi uncle. No ultimo panganan na plato di na mainawan. Nakawarwarapay, masurunak. Di asawak nalaing agdalos day jay tibalay. Nga misumutan, sadot lang arudan, nalaing pay nga giwara. Pati bado pagsukatan na, ibalaybay na latan ititugawan iti kusina wano salas. Ay na yan. Ibagam iti inam bagbagaan na. Mamin ano mga ibagak, ngam isakit na may asawa na. Masurunak, uncle. Ala, takasaritak tuman. Bareng makapanak numalam ijabalayaw. Kabagays, apay ngay, kimutong kamutain manipod na kiasawa ka manay. Gagangay na kabagays, takimusimak ngamin amangan.
Kimusim ka. Winaw. Maparparigat kan iti trabaho. Saan mo't Adda na kaibaga kanya kabagays. Nakita da kano di asawam ije palutan ije pistaan. Makisugsugal ka naw. Ay na, pagpalpalabasan nala iti oras dayta kabagis. Dayta kat ngamin ti paglaingan ti tao. Ti agsipot iti padada a tao. Imbes at ibiyag da kumalaang ti pakibiyangan da. Kabagays, kaasyam kumamot tabagim Bumakit kan. Ngam todo trabaho kapailaan. Imbes nga ginalakan. Bayam nga di asawam ti agtrabaho. No di na kayat ti agtrabaho. Pagtalaw maun, ta isupay apakpakanem. Nagdakilan akarnay. Saan nga agtrabaho? Anya ko matibibiyang yu kada kami aya. Ay. Kat saan kami mat nga agdaw-dawat iti kanon mi kada kayo kabagis. Ha? Saan man atila pakibibiyangan nyo? Amok tar aramidag. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agawid aki je probinsyami, tay nak makilamay iti kasinsin ko, Alpha. Umay ka? Nagadayo mo tayan nyo. Maulawak nga agbiyahe lakay. Sige nga ron. Siyaklatan ti mapan. Agsubli ak mo't lain ton bigat, tagtrabaho ak. Mala, agan-anad ka nga ron iti biyahem, Rabiin dado. Apay, di ka pa'y maturog. Inta agidnan. Umunakan, tagbuyak pa iti TV. Palpasak lang to'y bokseng aboy buyak. Alang nga rod. Di kagpuyat Sumarunukan ton iti silid Wan, bakit? Nagsipngat. Aljon, si kakaditin nakikaid da kanyak. Aguli makalfa. Di kagriyaw. Tanulab sigam ti kayat ko. Dakas kayo nga gila. Tatadado! Apay nga da ka diti silid may dasawak! Nagpintas kalfa. Kabubing ambay. Nanang! Tulungan da! Apay! Anyat mapaspasamakan ka, Alpha! Kita ka malangan. No kasta. Pimanawan ni Rado kabagis. Wan kabagis. Manipod pimanaw. Saanan ang nagsubsubli. Anya ngay. Di tandanin na isagmak ti anak mo kapoy tinay tao. Ay, jakmutam mo akas jay ti ugali na. Ay, Mabuteng lakit din nga agpakita day jay. Taindarumdan. Aglamlamang pa siguro itan Pag nakmam na itan kabagis. Di ka basta makinobyo iti saan mo unay nga maamaw. Wan kabagis. Aklunak. Napilitan aklaang iti. Tapanagrik-nak nga rod kat papaapalan da Alpha kan ti asawa na. Ay, narigat gayam at talaga ti agdardara sutos. Wala. Kaslan ako na ni Alpha alumasin tan iti pagnaitan iti asawa na. Kasta ti plano da kabagis. Tapno sa anak kanon nga umapapal ka dakwada. Ngamjak palubusan ida apumanaw. Tawan kaduak. Ad-addan nga aglidayak no agmay-may sa kabagis. Kahit kasanaw no umapal kan tumanayin, kit makiasawa ka manay. Saanan kabagis? Jakon umapal kun makiasawa pa'y. Nadidigra ako. Jak pinalubusan ti anak ko pumanaw iti puder ko. Isu nga itada kami latatag kakadwa iti balay mi. Kalpasan ti sumagmamanabulan nagkasarmit lang ti anak ko kan ti asawa na ket itaadan dua nga anak da. Ket siyak ti katulungan ti anak ko mga awir kadakwada. Alakastan, tugayem mo, Mina. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan da itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti-script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.